Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan hayabina naskurullaha azza wa jalla allazi ata'ana nikmatan kasiratan hatta nastati'a bimakani mubarak. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kirami ajmain. Ayyuhal asbab aqaddima amamakum muhadaratan qasiratan tahta maudhi'i ahamiyata ta'lumi kullu haja laisa ilal imri asa tijatina minal asya Allah ayufakina lima yuhibullahu wa yardahu wa yushiru li umuri. Ayyuhal ihwatul karim, talabul ilmi faridatun alaina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Wa wajibu thalibul ilmi simali dirajuli wal mar'ah bisogirati wal kabirati hatta ruwiya an ba'dinas qaulahum utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, rabbumu hahiya allati istata'tu an alqiya fi hajihil munasabati badiyati ila liqauli qadim insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.